Turabasuhuje inshuti ba News Africa umerereye hirya no hino ku isi, tunaboneraho umwanya wo kubahiriza ikaze makuru y'incamake mu kinyarwanda nk'ibisanzwe mugiye kubana ni Alex. Incamake makuru mu kinyarwanda reka tuyahere kuri ngiyi nasi nkuru z'u Rwanda n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo zahuriye i Rwanda murangura. Impuguke mu butasi zo mu bihugu by'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Ukwakira zirahurira i Rwanda murangura mu nama yiga ku kibazo cy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi ategerejwe muri Uganda guhura na mugenzi we Perezida Museveni kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Ukwakira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Perezida Felix Tshisekedi Antoine biteganyijwe ko agirira uruzinduko mu gihugu cya Uganda. FARDC yongeye kwigarurira ahantu harindwi hacukurwa amabuye y'agaciro muri Jogo. Kuwa kabiri tariki ya 29 Ukwakira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024, igisirikare cyavuze ko byibuze imidugudu irindwi yari yarigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro yitwaza Ria Kodoko mu karere gacukurwamo amabuye y'agaciro muri teritwari ya Jugu Iture, imaze icyumweru cyose igenzurwa na FARDC. Koloneli wa FARDC n'ingabo yarayoboye bihuje n'umutwe wa M23. Koloneli Gilbert Okombe wo mu ngabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo yiyunze kuri M23 wawe n'igice kinini cy'ingabo yarayoboye. Ikaze ku makuru arambuye. Inasi nkuru z'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo i Rwanda. Impuguke mu butasi mu bihugu by'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Ukwakira zirahurira i Rwanda murangura mu nama yiga ku kibazo cy'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe kuri uyu wa kabiri yabwiye France 24 iyi nama iza kuba itegura inyandiko y'ibikorwa bya gisirikare bita Concept of Operation byo gusenya umutwe wa FDLR. Ni inyandiko igomba gusuzumwa n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ubwo bazaba bahuriye i Rwanda mu kwezi gutaha ku Gushyingo. Inasi z'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo zigiye kongera guhurira i Rwanda nyuma y'ibyumweru bike abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bemeje gahunda yo gusenya FDLR yateguriwe i Rubavu na ziriya muguke. Nyuma y'inama iheruka kuba i Kinshasa yifuje ko gusenya uyu mutwe byakorerwa rimwe no kuba u Rwanda rwavanaho ingamba zo kurinda umutekano warwo rumaze igihe rwarafashe. Ibyo i Kigali idakozwa bitewe nuko buri gihe Kinshasa izana amananiza nkana kubiba byumvikanyweho. Tshisekedi ategerejwe muri Uganda guhura na Perezida Museveni kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Ukwakira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Perezida Felix Tshisekedi Antoine biteganyijwe ko agirira uruzinduko mu gihugu cya Uganda. Uruzinduko Tshisekedi agirira muri Uganda biteganyijwe ko ari buhure na mugenzi we Yoweri Kaguta Museveni uyobora igihugu cya Uganda. Ruraba ari uruzinduko rw'akazi. Bikaba biteganyijwe ko bari buhurire ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe. Ni intambwe ikomeye mu mubano w'ibihugu byombi by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano no kurwanya imitwe y'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi arabanza kwakirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe n'itsinda ry'abayobozi bo muri Uganda riyobowe na Minisitiri w'Ingabo Jaco Obotho akomereze ku biro by'umukuru w'igihugu cya Uganda. Abakuru b'ibihugu baragirana ikiganiro cyo mu muhezo kirebana n'ubufatanye busanzwe hagati y'ibihugu byombi by'umwihariko muri Operation Shojo yo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo byatangiye mu Gushyingo umwaka w'ibihumbi 2021. Perezida Museveni na Tshisekedi kandi biteganyijwe ko bari bugirane ikiganiro ku kibazo cy'umutwe witwaje intwaro wa FDLR wubuye imirwano mu Gushyingo 2021 nyuma yaho abarwanyi bayo bahungutse baturutse muri Uganda. N'uruzinduko rugiye gukurikira inama yahurije ku mupaka wa Kisindi umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo General Christian na mugenzi we wa Uganda General Muhoozi Kainerugaba muri Gicurasi 2024. Tshisekedi agiye guhura na Museveni bwa mbere nyuma yaho impuguke z'umuryango w'abibumbye zasohoye raporo ishinja leta ya Uganda guha umutwe wa M23 ubufasha mu buryo butandukanye. Muri iyi raporo yasohotse muri Nyakanga mu mwaka w'ibihumbi 2024, izi mpuguke zatangaje ko M23 ikura abarwanyi bashya muri Uganda kandi ko abofisiye b'iki gihugu bagiye mu mujyi wa Bunagana kuva mu mpera z'umwaka wa 2023 kugira ngo bakorane n'abayobozi b'uyu mutwe.
umutwe. Iyi raporo yasohotse mu gihe perezida w'inteko nshingamategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Vitali Kamerhe n'abandi banyapolitike bo muri iki gihugu bari basanzwe bashinja u Rwanda na Uganda kohereza ingabo mu gihugu cyabo kugira ngo bafashe umutwe wa M23. Nyuma yaho leta y'u Rwanda ihakanye ibyo kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuvugizi wungirije w'ingabo za Uganda nawe yatangarije ibiro ntaramakuru bya Reuters ko ibikubiye muri iyo raporo ari ibinyoma. Umuvugizi wungirije w'ingabo za Uganda yagaragaje ko bitumvikana ko ingabo za Uganda zishinjwa kwifatanya na M23 mu gihe zisanzwe zifasha iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa IDF. Uyu musirikare yagize ati twaba turi abasazi tubaye duhungabanya umutekano w'igice turi kwitangira kugira ngo kibone umutekano. Ubwo umutwe wa M23 yari imaze ukwezi ifashe umujyi wa Bunagana, Perezida Felix Tshisekedi yohereje muri Uganda intumwa zari ziyobowe na Minisitiri w'ibikorwa remezo n'imirimo rusange Alex Gisaro. Icyari kigambiriwe muri uru ruzinduko nk'uko Minisitiri Gisaro yabisobanuye cyari ugushaka umuti urambye w'intambara ihanganyishije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23, ndetse yanashimangiye ko Museveni afite ubunararibonye bwamufasha kugira uruhare rukomeye mu kurangiza iki kibazo. Mu nama yahuje izi ntumwa na Perezida Museveni yazibwiye ko mbere y'uko umuntu yinjira mu ntambara aba agomba kubanza gusuzuma niba impamvu agiye kurwana zifite ishingiro agakomeza cyangwa akabihagarika. Yagize ati mbere yo kwinjira mu ntambara urabanza ukareba uko ibintu bihagaze ugafata umwanzuro ku gikwiye gukorwa, niba ari inzira y'intambara, ibiganiro cyangwa imirwano. Iki kibazo gishobora kubonerwa igisubizo hakurikijwe ubunararibonye bwacu bw'igihe kirekire. Igitekerezo cyanjye nuko cyashyirwa iherezo burundu. Perezida Museveni icyo gihe yashimangiye ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kuganira na M23 binyuze mu biganiro by'i Rwanda byari byaratangijwe muri Mata mu mwaka w'ibihumbi 2022. Yongeraho ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zizafasha impande zishyamiranye kurangiza intambara. Mu bihe bitandukanye ibihugu byombi byagiye bitegura operation zo guhashya imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano w'ibihugu byombi, zirimo Operation Shojo yabereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FARDC yongeye kwigarurira ahantu harindwi hacukurwa amabuye y'agaciro muri Jugu. Kuwa kabiri tariki ya 29 Ukwakira uyu mwaka w'ibihumbi 2024, igisirikare cyavuze ko midugudu irindwi yari yigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro yitwa Zaria na Kodoko mu karere gacukurwamo amabuye y'agaciro muri teritwari ya Jugu turi imaze icyumweru cyose igenzurwa na FARDC. FARDC ivuga ko yongeye kwigarurira aho duce twa Garaya, Rujogo, Piribembe, Piloto na Maranda mu birometero birenga 90 mu majyaruguru ya Buniya muri teritwari ya Jugu. Kwisubiza ibi bice ngo byaje nyuma y'imirwano yarangiye ingabo zerukanye inyeshyamba za Zaria. Izi nyeshyamba mu cyumweru gishize zagabye ibitero ku bapolisi kugira ngo babohoze umwe muri bagenzi babo bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ku birometero 7 uvuye muri komini yo mu cyaro cya Mongwalo. Imibare y'abapfuye n'ibyangijwe muri ibyo bikorwa ntibyamenyekanye nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa FARDC muri Ituri Liyetona Julius Ngogo. Akomeza agira ati bamwe mu barwanyi bishwe. Iyi nkuru dukesha Radio Okapi ikomeza ivuga ko hari kasho yo munsi y'ubutaka yacukurwaga n'inyeshyamba za Zaria yavumbuwe i Molanda nk'uko amakuru amwe abitangaza. Ibi bikorwa bya gisirikare byatumye abantu barenga 7,000 bavanwa mu byabo bari bahungiye muri Mongwalo bataha. Amakuru aturuka mu gisirikare avuga ko ibyo bikorwa bikomeje muri ibyo bice kugira ngo hagenzurwe ahantu hose hacukurwa amabuye y'agaciro, aho iyo mitwe yitwaje intwaro ya Kodako na Zaria ikunze kurwanira bapfa kugenzura ibyo birombe. Intego y'ibikorwa no gusenya iyi mitwe yitwara gisirikare muri kano karere hagamijwe kwemerera abaturage bose bo mu murenge wa Bunyalakilo gutaha nk'uko Liyetona Ngoga abitangaza. Muri rusange grupuma 13 kuri 15 zo mu murenge wa Bunyalakilo yari yarigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro.
Amakuru yacu n'ubundi reka tuyasoreze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Koloneli wa FARDC n'ingabo yarayoboye bihuje n'umutwe wa M23. Koloneli Gilbert Okombe wo mu ngabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo yiyunze kuri M23 we n'igice kinini cy'ingabo yarayoboye. Koloneli Gilbert yarasanzwe ari umuyobozi wa regiment y'137 ya FARDC ikorera muri groupement ya Ruberiki muri teritwari ya Walikare. Kwa mbere w'iki cyumweru nibwo ofisiye mukuru n'abasirikare babarirwa muri 90 bahuje amaboko n'umutwe wa M23 nk'uko amakuru ava muri ibi bice abivuga. Hashize icyumweru kirenga umutwe wa M23 yinjiye muri teritwari ya Walikare aho igenzura ibice bitandukanye. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru uyu mutwe wegereye agace Kampinga aho ukomeje kurwana n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru agera kuri News Africa aremeza ko ingabo z'umutwe wa M23 zirahitwa Bitende hejuru neza ya santire ya Pinga. Ciao ciao, nta kagaruka mwari muri kumwe nanjye Alex.